मोनसे बिग ब्रेकिं निउज क'क्राझार स्पेशल जाज कर्टनि मोनसे गोनांथार रायदान फोसावनाय नंगौ मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गिदिर रायदान फोसावगासिनो क'क्राझारनि स्पेशल जाज कर्टआ दिनैबो जिनाहारि खालामग्रा नारायण देखौ गासै 25 बोसोरसिम गोख्रों साजानि रायदान फोसावदों। गसाइगाव थानायाव थिसननाय 118/19 नम्बरनि मोनसे गसरजों लोगोसे 3/19 नम्बरनि मोनसे जरखा गसर बायदि कर्टआ नारायण देनि सायाव बिजिरो। जोबथायाव जाथायनि गुबै दायनिगिरि हिसाबै नारायण देखौ दिनै क'क्राझारनि स्पेशल जाज कर्टआ 25 बोसोरसिम गोख्रों साजा फोसावो। लोगोसेनो जिनाहारि खालामग्रा नारायण देनि हेंथायै 20,000 रां जुरिमानाबो कर्टआ फोनांदों। मख'नो गोनांनि नारायण देआ गावनि आंगो बिसिनि सासे नखरारि जानाय हिनजावसाखौ इनाय जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम होहोदोंमोन। बे जाथायावनो दिनै नारायण देनि सायाव गुवारै बिजिरना गासै 25 बोसोर साजा आरो 20,000 रां जुरिमाना फोनांनाय रायदानखौ बिजिरगिरिया फोसावनानै होयो। আজি অনারেবল স্পেশাল জাজ জয়দেব কোচর আদালতে এটা রায় দিয়ে এইটো স্পেশাল কেস নাম্বার 31/19 আৰু গোসাইগাঁও পিএস কেস নাম্বার 118/19 আন্ডার সেকশন 6 কনভিকশন দিয়ে আসামিজনৰ নাম হল নারায়ণ দে আৰু তেখেতক 25 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড লগতে 20,000 টকা জৰিমনা বিহে আৰু 20,000 টকা অনাদায়ে আকৌ 1 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহে। ঘটনাটো এনে ধৰণৰ আছিল যে তেওঁ নিজৰ ওয়াইফৰ পত্নীৰ ভাতিজি ছোৱালীক ঘৰত ৰাখিছিলে আৰু ঘৰত ৰাখি অবৈধ কামত লিপ্ত হৈছিলে আৰু এনেকে গৰ্ভৱতী হৈছিলে আৰু এটা পিছত বাচ্চাও এজন জন্ম হৈছিলে আৰু এইটো আজি ৰায়দান প্ৰদান কৰে। এজাহাৰটো কেতিয়া দিয়া হৈছিল? এজাহাৰটো দিয়া হৈছিল 2019 চনতে দিয়া হৈছিল, যেটো গোসাইগাঁও পিএস কেস নাম্বাৰ 118/19 আৰু আজি জাজমেন্টটো আন্ডাৰ সেকশন 6 দিয়ে কনভিকশন দিয়ে। তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকিছিল কাম কৰাৰ বাবে বা এনে দেখা শুনা ল'ৰা ছোৱালী দেখা শুনাৰ কাৰণে ৰাখিছিল আৰু তেনেকেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিল। তেওঁৰ বয়স 45-46 ইয়াৰ্ছ। কি কাম কৰে মানুহজন ব্যৱসায় কৰিছিল। লাষ্ট 6 মান্থত কোকৰাঝাৰত 5ৰ পৰা 6টা কনভিকশন দিয়া হৈছে স্পেশাল কেছত মানে পক্সো কেছত আৰু তাৰে ভিতৰত লাইভ কনভিকশন আছে 20 বছৰৰ আছে 25 বছৰৰ আছে আৰু যাতে সমাজত এনেকুৱা এটা মেছেজ যায় যে এনেকুৱা কাম সংগঠিত কৰিলে দণ্ডনীয় হয়, এইটো যাতে সমাজত মেছেজ যায় আমাৰ এইটোই প্ৰচেষ্টা। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।